Students from Baijalwari Class 12 School in Khowai district took to the streets braving adverse weather conditions to protest against the whimsical and impulsive decision of District Education Officer Sopan Sarkar. Their demonstration ultimately forced Mr. Sarkar to concede. Sopan Sarkar recently assumed charge as the District Education Officer of Khowai District. Since taking on his new role, he has begun making a series of controversial decisions. One such decision came on Friday, July 25, 2025 when he ordered the deputation of teacher Nilam Dhanuk to another school. This decision sparked outrage as Baijalwari Class 12 School is already grappling with a severe teacher shortage. Two of the current teachers are set to retire within a few months, which will further exacerbate the crisis. Upon receiving the order, students at the school expressed intense anger. On Saturday, July 26, 2025, they took to the streets to protest the transfer of teacher Nilam Dhanuk, blocking roads despite inclement weather. School inspectors and police from Baijalwari police station rushed to the scene to try and pacify the students, but they remained steadfast in their demands. They also demanded the transfer of the assistant headmistress of the school. Soman pura je nong ni kok salai mani je kok nai je ke che ha road ka sujak nai gamon pura won ta ong kok salai man ya golo lama je ka sumani yakre di je kha tulai kano hambai mer no kini singoro phai nuka ang puni sarai ko kati ko bermaka ko ko sauka to phai or nuka je o jagani je o jagani sanski la tongai sa bono sanani hinai o jaga only ko ja je o jagani headmaster headmistress jawro khana ka boro o jaga o kintu par o jaga o prai class 6 ni class 12 joro o jaga tai buka ni je salo o jaga je TBC je class 10 puri to nairo boni good exam to sin to sai ma ro je sirnai ro to sikla ro to sin sini bomoli bismani bekreng sing somas ni merudondo kintu ba hai pa no o jaga o ta mokla kya je o jaga o sini o je Baijalwari o school o jaga ni science jar no bodil tlang ni boro nai to kita mau kena karon orang jero itu pun gak bisa tunggu por nangga karon kasih subjek jadi no kabari yang no syllabus jadi no apa yang no foto exam no foto pada exam asal ini yang na do apa pun no jaga por baru tak boleh orang student do root block ada nih do orang root block primary bisa apa nih baru kan jadi orang nih school nih inspector saja baru orang dah student juga ini orang nih je orang ni jadi sarno narak nai, teh orang tak demand orang ni orang ni, jadi orang ni publik ni demand orang nai, orang sa, apa no orang ni betul orang ni bagi, kami ni bagi semua orang kaya nak jadi pun, jadi behavior, jadi kok kaya, jadi pengcamu lo, jadi kalau hari hari ni, boleh bagi orang demand apa narak jadi pun, first number orang ni administrator lo mas lain ni. Number 2 ko ko jauh dari side kita apa kompetisi di selain itu mani apa no asal mana nak naik ni দেখুন দুজন টিচার ছিল ওই স্কুলে কোনো টিচার ছিল না তাই ওনাকে সরানো হয়েছিল কিন্তু ওনাদের প্রতি তোমাদের যে একটা ভালোবাসা এবং টিচার হিসেবে উনি যে ওনার দায়িত্ব পালন করেছেন এই জিনিসটা আজকে তোমাদেরকে ওনার যে ডেপুটেশন ট্রান্সফার এটা আটকানোর জন্য তোমাদের আজকে বাধ্য করেছে এটা হলো ওনার তোমাদের প্রতি টান বা দায়িত্ব তো এই কথার মানে পরিপ্রেক্ষিতে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। Facing the strong student protest, District Education Officer Sopan Sarkar was ultimately forced to back down. The students were informed that the teacher would not be transferred elsewhere for now and a meeting discussion will be held on Monday. Following this assurance, the students lifted their roadblock.
Reported by Biplab from Khowai, Chini Khorang.